Fáiltearmh go ferile gan na córaí na hasin teanna seo ag cuman echtrí scíad bhac. Fermh sin is ó chuine chu duine agus a caiinech agur láichin na nóce. Agus stocha becan gan na duine bha tiimiiche lora agus na níchan as rátainn is sás. An áchas go bhí seo go féim géise ha cuat ach stoch de dhéanalaichin airí tíon cuideoch. Ha miniu a straatje bhach. Cólarm ha brahad agus piúr. Kenny Morto agus Christine gúil gaití. Seall gún íse gaibh gynna settis mi cear gré an túramach cynneach ferragastan mar a ganna ges gyleor Kenny Morto ach gynne an a seoir a bhach sé Kenny Morto gúil gaití hawn. Os an öfr yn y lániu cogiú. Rúcas fócat tú an a seo? As a fólican. As a fólican. Dé chiad chaine hagad? Dé chiad chaine hagam. Wel, sy'n mi gyda lá chaim i gan y sgol. A sy'n ac yn syliad na mae'n go iŵr. Agus fa tiolwch yn nŵlig creatif as y ffolygan. Agus fa pegi yn nŵlig. Agus dwmwyd fad yn y behynni na mysio. Agus sy'n mi gyda'n oras yn y fa olwch. Mysio'r hofoddwch yw. Hwlw cym gan yn fli. Fan y sgol. Fa barwch gyda mil ag ein rhichosioch gan y sgol. Chan i mil agus carta go iŵr. Ma'n wyn i mil ag y agus sydd i hyd ych ein hagam ag bwn y liod as y ffolygan. Tos o'ch tol sŵa sydd iad a fan hyn go tei chain i chi fachtis gen man ag agynnu. Tei nomani. Agus sydd i hyd chain hagam. Agus be ffad chai chrost as y sgol? Chain i cael ych ein am yn hyd la as y sgol hyn. Chain i cael ych ein am. Ach fa, fagin tymich y lor nhw'n sydd y fas y chlas cwngor yma. Mwlwch y fain o. Fa hi as yn hwys ad Concord College, agus ian chan i chan Síne. Bogi man a chan a Síne. Alustar an Síne am iduli. Agus nŵsyn fa mac-ups an hwys yn rhaid am y hiol, fasgior. Sma gael eich halw mil, chyrch a lasyn, fwy yn gan an triblion eich yn a dash. Dwi'n rodi fa ar casla. Sa'n efo mi fwy noch sydd gwrs yn ha cain o fa hagab sy'n chiad lach a'i mysiechdi, agus syfiogol me fe chai chwr ara. Achos gwrs sy'n i gael sy'n efo lafar mar eich yn. Agus chaid moyn iawn, gyfai sy'n medys yn gyma clyfr, ysgwyn sy'n ar biel. Ni chi tec fforwch i fagad sy'n? Si fagam. Agus a cain am yn ordw fi gyda'r siachad go trig. Hands behind. Iem yd y dylafon o'r ymwyswn at y chwlw. Agus a cain am dod ymach ysgliat, bwcus byrcle lwjag. Lwch agus lwjag hydymon. Iem yd y sgliat yn ni, agus hydymach, sy'n oes yn tos i'n ysgrif, la sleipa. A cain am i chiad gan a tri leson na fac i'n fad choferist hwnsel, sy'n go. A for apple, B for ball, K for cat. This is going to be a breeze. Ach, ar o hwys y tos yn ylwys y ffas fod dorach yn orsyn, ar o dynams. Ach, ar o hwys choferist i tiarach. Christine, yn eisiau hwys y torn y so, gipid o gras. Ni sydd ych ein hagad? Be chi yd chain hagad sy'n? Wel, sy'n chi yd chain hagad sy'n fi'n hyn nŵlig. Mae'n yma gen i mwrdw gra. Sy'n ty hi'n ddech o'n. Fa record player ac fa pegi chomwr o farwch gôn. Fa i'ch o brias. Sy'n i acwat. Fe sy'n i siarad, mae'n y record player. Agus sy'n mynd sy'n an ysgol cwydioch. A chain yr cael chain am mwyswn hyn ydy hi yd la. A chain am y fi yma fasoch cwad na fa sydd yn hyn charwm i ddeffincyn yr i'r. Dyna fad a chadig sy'n mwr an mach asfolygan. Ach, nes yn degen i fa cwngwar am. Sy'n fa pegi mad i tjach gan smyr i Jôn chon hyr han ich nes gan all i'n isens. A sy'n palis. Ma pegi mad i mych ys yn hyn. Pegi mad i fwlas fa sy'n gwydwch ach. On y hwl char o dyn i. Char mig an anoch o'ch sa'r mytig. Wel, cael eich ein ag dyn o record sy'n fa gwybod yn ysyn. A cain am sy'n chiad ar y chwol am i hun. Sy'n Jimmy Shand agos Whistling Rufus efo. O, sy'n pach bwyn y fi ag pegi. Sy'n iag ysyn. Elvis Presley. So, sy'n yn iag yn i fi sy'n i geisioch. Sta'n ein nŵlig. Sfa tor. Bechwyl am sy'n ta'n nŵlig fach o syr y farwch gan hwy ac yn hyn. Hiwg sy'n i hasle tor. Fi gan nŵlig i siol. Fi gan le hyn. Ach, fi gael cymall. Mac yn entertained. Fa i'n os nhw'n ben nŵlig. Wel, de sios cwrsiachad yn y fagw. Cymru fa sy'n cwrsiachad y tîd yn y sio, fa sy'n gra, nach rwys ymwysgwch yn y dyn i'r lasyn siag sy'n awn. Cymru fa la cwrsiachad yn y fa sy'n wog?
Wel, was sy'n ys y ffoleg gan. Rhi sy'n gynnu tybeg. Sy'n y hyd, agos ha cain am mae'r cantw rwan smwch far y twy siwn a ni. Da Cwstag. Agos fa gefel still yn ord. So fi sy'n i cymagins, fi sy'n gynnu tybeg. Agos fi sy'n i fehu, sias rad na ffaig, mae hynny'n hyacin. Fa rad byg at yr da eins. Fi dyn to sias le bari, le rubbish. Fa march gymig lagis am hyn hias. Agos o laid eich Mrs Stewart sias ben y pocad. Le si fare. A sy'n to sias as y jay. Fi tor rwyd yn snog. Fi powder. Candistad yn powder. Fa clanin yn was yn hyn ffocad. Sheila, Sanas, Kathy. Agos fi powder rwyd yn snogs. Pwystia ond pys yn copan brisjach fi gad chobria. Gada dy fi'n Amerigais. Fa tor rwyd yn snog. So fi siod o gan hefyd. Sy'n ben y poc at y primary 2? Si. Gyma hadr iawn sy'n hef yn y primary 1? A ial. Weis nog. Nes yna fi iawn yn y clwys yn y ffen bygydd David yn y balig i ti? Wel, chan i'r tor, cael am ys garach ffwtbol. Fi sy'n y dol. Ach, sy'n mi gyr he, yn chord y byd tresio fa rwyt rom y fe hyn, wrth yn y dda mi ôl. Gobydd y chroed. Agos han i gymalwch ag ymtasyn ys jalaf iam. Na my falwch ti'n mynd o jeich bliwn. Sroacan ac ymwysol. Agos Christine rym y hyf, agos pisac eich, pisac yw. Agos mae fa, agos sy'n edrych gwybod, a edrych as chorc ydyn nhw gwybod as ffiar. Agos am ysgrifennu cantri eisiau falwch yn wel, sy'n ma'n efo nhw sy'n bio yn orsyn, ag yn hwyr yn y seid, fan hoa fas i ôl i chyn, gwych chi'n adjyd eisiau'n halw, agos y chroi. Ach, charos yw gan eichgyn mae'r olwch, mae'r obydd. Sy'n fanach, sy'n yn doi beth, sy'n yn cael beth. Sy'n yn o'i beth. Fa rif hosach gwyd yn y blion. Herig tron y blion yr eisiau yn rwyd yn y bag o'r un. Diolch yn y blion o'r sio'n ras, dwi'n cael cwsig ian o'ch. Fi gyda beth yn y stoich nach bi. Fi gyda beth yn y stoich, sy'n mynd o gan y fawch. Mae'n betrig 3 beth yn marsbach yn ei. Bo, sy'ch na daf, agos loig byg yn y set, yn nard. Agos mae'n hyd sy'n blion o'ch fi yn chlwch mwy iawn. Sy'n mynd i fi dod yn ôl. Le yn y bŵr gan y chrwch yn y set, regular. Agos to'r gaif bad corc na ffiar na di bendig ddim yn y fad i gichi. Fa rwtyn sy'n neud y dol, lys yn beichyn. Agos nhw sy'n neud iog ad amach ysdiaroch. Fa dyrwch tos. Bwychgil. Rhys ywys y sias gan y dwi'n hadl rhys i'n grawn. Ach, hadl rhys gynnach yr efo grawn. Rwydl, mae ein sy'n fystyn ysdioch o diolch yn cho ciat sy'n faw rhys yn twy, mae fa bo agos, yn fa bo rhyw yr y blôn. Hwlas yn hiachgwyn. Wel, ac ein am gyn yn oas as y iawn rydw mor sio. Agos fi gynnos yn tor sy'n iach gan. Agos mae fa had y gyn ysdiach rowch gwydden. Agos peil y môr bonig sy'n ei fi blôn y ba. Mas jyg mynd sy'n ysgol. Fa sy'n y dol study. Mae'n y fan o'r sy'n y Christine, fi gall ni mwy sy'n, mae'n casg mynd sialt o gwrs mae'n y blôn sot y môr sy'n. Sy'n y bodd yn eich betrych i fa dyn nhw'r flôn ach e? Se, chawr o mahad blôn i dyr. Mae mahad hwnnw gael ele chawr gli mahad blôn. Da sy'n iawsig mae mahad hwnnw sy'n blôn. Ach se chain hag yn sy'n chwcyn alt sy'n fan mahad. Fai, na di gan y chynnu gan eich o'r dyn, da gyda'r hyd o'ch ciarst. Ys ydy hydi as y chynnu, i di gynnud o'ch ciarst ki. Sed eich na bottom sy'n hefo'r ôl nad yr eich sfain orsyn. Dwi'n nôl yn y fach, os o'n iedd hyd, jyst fa, mors o'n hyn, pil y môr i'n aml gial. Ach o'n môr ysyn, sfa lang boni. Sgain orsyn y tos, ach o'n i'n cwsiech at y boni, sy'n i fi gra, cwsiech at y boni. Fan y mias. Fan y mias yn fa da mias. Sfa i dod na mias yn was, sfa i dod y mar ie, son y ni. Sfa i cwyd y moni tŵ, an ym hanne, son y grw. Sfa i ni'n y mias yn, sfa i norsyn cwyd y moni ŵr. Fan y mias yn sgat o sŵas y mwlwch o ffres. Gain am ydw Gain edrych sy'n. Bít. O, fa ficht. O, fa ficht y dol. I eisiau dyn y defas y bít. Wel, dyrwch ys o'n ni me genw. Agos, fa ti ac yn ymhosioch agos am o'r sŵas y sias y fa gwbl. A chwys yn un o'r sy'n tiarwyd i gynnydd bod modrons fan adar propeller am y rhain i fodl. Cyma, chad am ysgwr i cho. Chosedd o chod i dyrwch. Ie mynd i fi ag. Si'n bod sgif. Ie. A cain ac yn fyri dyn nhw sy'n llall fili o'r agos. Rhys,
Ja, afsyn. Ja, afsyn. Daar gaan de niet in die had meer kunnen assuren leven. Agus gan am ich rotelish no shat kujoch agus de worden nicht in asen as a la nu gavet gachrich she ni overall na cover all weiter na am hina va golle podden nog te gaan zit. Cyfarol. Ich da gaan tussen Sy'n chan ik me hynna fath. Sy'n me hynna fath gwnd eisiau cyfarol chan ik eisiau. A chan eisiau, ydda han ik, me fahad, eisiau apron o fi gofio. Said, bip, agus gach i'n alw dy cŵl. Pinar. Pinar. Je. Så na varme socket va golle podden nog. Le vergaan is nek. Dus je gaan hakels kujoch. Dat gaat je me gaat gaan met een patrie. Ik niet du. Oké, van in je hoefje me hele parte. Al kan je er aan aan te jagen. Wel, chan je. Ha kan namens va hapera aan nog. Chan ik kaal geen amzan. Ach, wie een pinnar en ik belan als we u aan heel. Ah, wel een is je snel rotel kovan pelan. Op je me waar. Dus Belan scoort. eens hoe maar in de Dat we u aan heel, de grootje was zo 22 baak. Ergens. Ha, toen wel dat je nog goed buk, maar buur dat we mooi aan het. Buur ook dik. Je nog wel gewoon dat hier zo heel. Ze waren ook dik ver, maar ik me ga zien dat je dat gezegd laat je ook terug. Ergens. Wat Belanden dat we kopen thuis als we jaren kijk maken. Ze waren we kopen kutje ook kan buur Walter McDonald huis aan sturen wij. Ergens ga je het koers aan hen, weet je in de florist. Ach, de hoosje hierheen, als we chauffeur aan de hoosje, je hebt toch maar wie aan de wallen. Dat we maar ook gedikt, je is alles aan het heilig. Ergens, dat je hem haast je maar had, ergens version gaan ze in gras. Je hebt de hoeken bij u aan de hoor, kan je hem gras en we gaan ook aan. Ergens, dat je het kan we u voor ook echt kast alweer. Zoals praat aan de hens, mag hem holikens en groot. Ja, je moet zo tranken maken. Bij land het kan kussen, dat heb ik ook goed maken. Maar van mij niet toe aan ankeren, kijk te de graag. Paraffin, ik hou, wel wat je after gaan johan was ook. Dat is van tank ik in een paraffin, ik kan hen. Kun je nog sturen de minister, waar ik op de Noorse en ik Charlie Morris en ik Shell. Dat is wie gaat er de paraffin aan heel, every so often. Dat is de diensten kopen kon er bij land. Het is zaken geleerd hier, kun je ook leren. Die heb ik paraffins, dus stoken en skerfiggens. Voor de gaan johan zijn. Dan heb ik weer busy. En wie niet precies kan je eerst een buur, zo zeven je gaan maar die is het niet aan mijn huis ik. Als een nog zegt kan namelijk je jarak, wel gaan jarak hij nu gaat ook nog aan een toch toe veel aan een te laten gaan houtskolen. Ik maak hier zo'n tuin stokken en gezegd komen en maak ik stokken en ik heb in de jaar nu maar Shanna Derek McKenzie verlogen. Dat is correct. En oor wat wil ik toch maar gewoon maar uitkeren kun je toch nog geloof ik doe je niet ga ik het nog al gewoon zo yoga te waarom je niet ermee. Oh, ga wissen misschien. Wel, ik ken namens grond aan een karakter zo wat je met je wil zeggen. Het is je huis raad aan de yoga is gewoon niet doe iets in een stukje geven. We groeten je net je graag. De kindjes kialoch. De genjes heb je met je worden niet erschoot. Als het je niet zeggen daar is, we gaan er meer aan jaren. Dat zei het. Ergens hockige jaren zei de jaren, maar dan wij fijn locatie ook een reine buren. Ergens in de woorden dat je geen hoornig is zo'n messages zijn, kan je ook zelf gaan lopen. Schummige jaren dol in de woorden, gedaan belanden verhuurder zei tegen hoor ik jullie, hoe zelf gaan aanblijven, whatever. Was je niet dol? Ergens jullie je terug als je heen stu heen, vergeten jullie wat kan je ook geheel wat gekartels oh handel zijn bij een toch zo spiriten van hem is kunnen dat hoe dat je kan je goed je met je van hen ergens wat belang weet je nu Margarita als je wij karen nog graag ook ach wij gestreeld zijn ergens haar nonsens bij zo aan het dag dat wij vaartbisch zo'n ik ken naam wijsje en van een weinig in de toos wat je me heel nog. Kon je weinig in de week niet meer Christine wat kan je nou? Wel, van hoop ergens
Angiog, Angiog gwybod ddeg Lipton, no? Lipton. Mhm. Agus hannig yn ocean, cwn ocean hannig Kenny Pwlar, Ni gyda hannig swan. yn bwy egi. Mhm. Agus fan ocean fych belan gra ha gynnig eisiau, wel gahar eisiau ha fy hos i'ch dyn dol ystion y fach. Fi gra am eisiau pag barog gyda stw ha nas rwg. Sy'n y supermarket really. Supermarket sy'n gwydasi. Rydw fan efan i'ch yn dol sy'n eich Nid yn styr fa eisiau. O, fa, 3 decig, even yn y fan i'ch yn y dol, fa. En dan heb je nog zeggen, morgen goed dik en zijn. Hebben we een hamster nog nooit een ronde? Kom van de morgen dik. Brahad ben dŵ. Toen we nog een dikke huis verder, dan gewoon het vastgezet schema is al ik niet op marine. En dat je aan hen. Agus was je dus heel jans heel nog veel gaan. Jans tre. Maar nog een dik. So we hebben een karakter. Koen een karakter in de wat je met je zo stoch ik heb keine gevangen in de lokakusher. Voelt het een naam nog ga ik lezen naam nog. Stul gra yn agus fa fyr gan hyn ag 20 back. Agus siwr oedd i fast yn anam y fydd. Oh, Agus fa wheelchair bound man ach anagat po fa na falwch og. Agus had dan het mitasyn am oran. De gen je gyrit y fyr ar am oedd i fast. Mas mama geen van mij had gemaakt kaarter les. Dus je inschen kimmer geskorsan hoe kapu jost. Wel, hos ich mysig lant yn i'w ffrwyd ar fan mi gyma og. Agus da ffysam gyda criasti fan o'r oed. Agus sydd yn mwyddo gyda ffysar am, mae'n cain am. Ac o yw hos ich mi dod i hawlt yn yw. Agus, wel, fa corder am ma. A mi ffyntian chor reis y fa di hi ochwg. Sy'n hach y tri schaich wyth. Gan yn hir y fa sydd yda fa cwyd blwy'n gyr. Gan sa do hos ich ati. Agus fa chotolik lystyd. Sydd a hyn yn gryf. Fa had na oel jat bast. Agus fa gyn eisiau mwyn. Gynwyd a hyn yn gryf hier ach at ydyn eisiau charwad yn eisiau gynnu. Agus o lach hiolig i gahad. A fas yr man y fiag. Man y fiag at yn oes yn asgein hiolig i. Fi at ydyn gan y fiag. Agus hwyd anna. Cwn eisiau dogol yn alt o'ch. So drodd i hamish. Sy'n alt o'ch. A doch o'n ddalas. A gan ar i'r dyn an ysyn yn jöklus, bryn eisiau mae'n sy'n an y munud na ga, ach clechgyn ac yn awm o fasyn. Clechgyn, dat ten adde. Yr is hyr falaf. Cwrna'r cain, yr is son i gynnoloch a harri tîn. Mae'r fatyn i tîl i gyri tîn ys y spas ys o'r mwysyn ac yn awm o fasyn. Wel, na mas i gyda nias yn hwy. Fan gorff a hast as yn hwy. Agus, roi mas yn mynd gorff bad. Tarik yn cwrs ad yn cars, right away. Agus hyd i gynwrs yn undertakers chwyd gan gorff gan i cheir. Agus fych, yn am cyd da yn i chi. Ystrych i cheilys. Fych ymwneud sydd yn ysdiachs. Fych, dyr liwr i sier i chyn. Craen o'ch sier i chyn yn nachi. Fych gymryd hwys i gyn jöklus fych ad i gyr yn y sier i chyn. Agus ac ein amys haast fi na my hwy am styrir sydd cwyd gan tein. Hwys y styrir ys maid. Fych yn hych o lan. Ac ein fi am yn hyad y bawndroch ffiain am yn grias. Agus mi as y lobby am yn hens. A ni cain am dyn am gan y fliwr na fanach fa gyl wadjar ond ma'n gymig ffedad yn daris. Mae cawn lai fa sef am charge as yn dyrig. Agus a tort ni haran yn sioe gynnedig. Ys awl yn mae'r gymig awn tred do ffobl stwdig lad. Le je lain fwyns is ar o'n ffos. Gan roddach o gwycast. Syn, agus twy ffianig bas bawndroch ffian. Len ar yw'n sych o ffaten, dwi sio hen. Iawn do. Agus yn oes yn lan hiad, lan hioldig of course, fa, dyn i crynioch o. Asgach ages. Dy cosioch aster sŵas, nas na mam yn hio fy gymrys, fa dyr un can hwys ar ôl gan y hio, agus sies go tei han am anach anna sy'n. Fa dyn oes yn y gyd sy'n gan y hyr. Agus y dol gan eich chlogas. A cain am y hos i'n hytol o tîl i gyn ysyn o'n hors fan ato a driawt i ati hynny. Gyma trych, fa chol y cael y tachod as y chlwg gyn yn achgol i Fa sy'n giars. Fel ys aes des gialch o'r cwl gwyn hac yn hachal sy'n o'n sio. Chol ymrys gialch a chan i'n ddechan fel i cars na chol. Chol mi ria fa, a chol.
Ze rydde seo fi ceart chwol, mas gyda'n gynnech ordr, chod seach nach bicro yn ywyd, na chwant ac sy'n meithon cwtig yn fanna eiltir na minister ffachl o gagra, nach rwyd yn iawn sgrid cwtig yn nach rwyd ymwch i hwdwyd agos nwyd yn hwdwyd nach rwyd ymwch i agos gynnech ordr nach dich cael ond charwys ac am ysmych gydoch a chwld sy'n sy'n Ach, anders ook eens, wat doen je wat je acht, je genoeg aan oorlog zo, nieuw nog, zo geen nakels, maar is een blad, de waar zich maar heen, Jemen, Uri, Montgomery, minister dat ik fakkel gra, ik nu gaan we gaan kader gra. Waar we gaan, dat Uri toe gaan we maar, ach je met jullie kijken om eens wat doen je eigenlijk in wat ik anders zo. Dus je gaat om een aantal aan de vloer. Haro. Als je niet gaat, misschien die dat is vloer. Ik denk dat geen gaan het jullie geen wat ik niet. Ach en nu, Hultington, wel mijn accusen. Wel man accusing er weer bleef nog gelegen. Hij zegt, had ik haar dat zulke pollen. Ach, nu was het dat ha ranik zoes ha was je vaak al skiën. Ha dit kon zich zeggen dat ik toen de school steen. Ik trompe. Wel, je kijkt ook wel hier het je is benefit non je. Mrs. McLennan of McLennan Oils. Is Kitty Ann Feeder, Miss McLeod, Miss Smith, so groeps. Is van Washington as a secondary Jock McLennan. Jock. Is Hero, Mr. MacDonald. Is Mr. Mackenzie, headmaster, Smiler. Zo'n teacher na vakkens. Hero, waar heen was na vinnig dat ik het shirt geleerd. Aan een duik, agus soms nog aan een pjast kutje. Agus, ik wil zo'n gastel. En misschien een gastel, ga je. Agus dan je. Zo met tekst. Zo, dit is goed pakken maar in schoon. Zo'n vector, waar ook er toen we vier, zo komt dat ze bedoeling, dat kroon maar toen is naast je reunig als je niet aan doet. Dat groot. Ze Peter Cardwell, man was je niet kan allemaal goed in winnen. Ze hebben jouw textiles als een gastel. Zo gaat je nu als gaan naar school, in jouw gaan naar 3 jaar konjens, dan kun je aan zo'n 4 route in je laag als een school dat je ui aan een over textiles. Dus had ik misschien gewoon niet zien. Dus waar ze kunnen doorgaan, kun je gaan een paar liedje wat op de textiles als een gastel. Ze is go gala shields en de borders. Dus kun je she is go Dewsbury Pharaoh Peter Cardwell. Agus wel gaan we heen gespalloch aan is kom we die hele 1963. Agus she taramot hione ruoi was balloch nis. She nien gani na waarheid. Meer gani. Agus she plumme vi gakinet. Hap jo haas aan nis. Agus ga she nu gedoch lodge kom we die Mrs. Cardwell. Het Leeds Road Dewsbury. Ja, als je naar de Loch Seaforth. Waar je het arrangement de horik in de genu. Die kaart de horik in de wak aan de wasgoed. Zo daaraan is in je Queen Street, waar voor een jaar kan je goed. Zo gaat je gaan het hij. Zo gaat geen jihad. Je hebt misschien door van Central Station, gevangen je trainen, go Leeds. Ja, die is wel vaart aan. Kun je ranisch in Leeds, zullen. Agus ga je taxi zoeken, die zijn taxi driver krijg je zo'n aardig maar zijn curious. Wel gewoon moeten nog zo'n reine gesnok. Ga boeren niet winnen penok. Agus was je paar keer nodig en als een jaar kon je dat lodgings. Als een tour, ach we magen. Agus het de fijn of course grant en doorsens, hoe je niet grant. Ze gaan misschien aan de wankles rots met tot jaren de dingen hoort hoe. Na een laad. So how to ninja around no, we can't do that. You'll have to open an account and you come in here every week and get what you need every week. Dus je moet er wel kopen gaan. I'm catch graag of heen. Oh, waar film. Ach, wie je niet alle wussensterk kom je aan Dewsbury, ten oorsprong kost je dus geen gelast. Dus je gaat ook dingen zo uit de glas komen erin.
Ach, Luma Station han ik maak Pooshan. Bristol. Bristol aan moet. Ha. Agus balch a talastag. Wat am hen. So va gana tri balch Pooshan. Ik in naam. Va ma shos koerse om me she sandwich koerse gaan ik trish. Va je blione as a college. Ze zien exams. Ze woorden je hele aan de mulling. Wat tot je practical experience. Maar really ma. Ha mi fwy nog goed mensen aan een gohekst vale ha sio heen. Farw siwr a tokar. Le biarstyn ys clot yn chymig yn rhaid. Rwy'n gael. Rwy'n gwybod biarstyn i. Gael wel as a hashtag. Wys dy dian ag eich chan? Fyg, gan ni'n lan mancl. Sure. Hawl don grias. Sure. Ach, ydyn ni'n meg achi, ik jydig yn chwrs as tasi. Ga mi go mwyn niwad. Schwynnig mi fer alna hyn. Morwch yn modistan. O, Yn y lochen. Agus hins meg a gwrdd mi ad bachwrs a chriwch na chwg. Agus, ja, yw'n ich meg a. Ydych op opa da gw. Wel as ysyn ha. Scharo interview ag am sy'n rioch o fferist. sure. Haro. Wat fer in je ha work study program in was a willing. Wat ik gefeem met kutje in gewoon te gastje quality control. Dus ik ga gewoon helpen gaan voor geen nog. Ik sta me aan een chia plantje. Een gan rwyd yn stoch na chyrwyd eich tor gyn i mae ein warwch ag stoch grisyn ys cael fawn os o'ch ma talisg, chess. Schau. Soch gyfach gwrs mae'r ffart cwtr o'ch gan i gêm talisg gyfach sydd y fwli. En je lokale is een modern. Christine ha faws an y schwarzwrs an y siop gwtioch agos rhaid i chwsig olwstiach son banal dramach. Fel cael ag ydy negin was y sgil sio hen yn y banal dramach bydde faw hen y ffasws. Ha cainam siwchiad che fan sy'n a yw gyfau sy'n o'r sfeg gys yna fawr. Mae'n bar am un. Gys fai eisiau snog, fai glenog. Ha cainam fa accident ag am hwch mi stech fo car mys ysgreg tŵrys. Gys gostig mi mi hun. Sfai am ei di halwch ag yn hwy. Sa mys mi o'ch o grisyn o'ch wyth na meintyn y fi. Cym yr hwch dy fwn o'ch a? Fa rogon. Sure. Gys fa sy'n yn lys ywys gan sgol. Leidig mi, agos y goi chorig yn hwch mi. Cadw'r o'n car? O, mae gymryd mys ysgreg i tîn lys y char. Sure. Agos hwch mi sydd goch, han i lydd cael eich ein am di achyd. O, lyg gyda ti'ch dyfara. Fa, a chyrdd y tarwyd car i'ch yn dolwon yw edrych am. A cha cain am goiw fa jarag ar amon hios fych mi, mar gymryd mi Oakland. Tŵs dym y fi ath bar stresyn yrso. A goiw, sy'n o'r Ferguson y fi gytsin, am yr i halwg. Sa cain am hast yn hot y fi gor. Korte maar eilisken du fellasoch. Ik is van cool, is wat beter de hoort, wie ze gaat mij het hoort was jo. Ik is anyway, schön als Ferguson was schön, san ik in Ocean, naar Barbara McLean. San al uke wij heen. Is wij schön klein ook kujoch. Ik is keinem wie ik fusseram, son genuinart na was ik dan fast gestern gewoon erst nog. Hitige hukens gaan die trots op kujoch op. So var jag så snock så det får oss mycket god pris och darling. Sen års att han kan inte sko han inte stöd Barbara. Jag har samman här var ron och Ferguson. Var med hinne gå på skolan i det inte och smakiver var. Alltså ro. Var ju av så trank så det mycket jag brinner jag men jag blir kujiken där han så här. Beth heter han am var? Va Marianne Stocky gaan ik 3. Dat je postet er om te gaan. Dollar gaan. O, ha cain ac am orda. O, ha cain o dollars, ha cain ac am oris agos sy'n ledi faint. Ledi. Agus fa mi gwybod cwn ar un wrsion ar eich rioch nich mi mer hyn, cha mi gwybod an hiog an y maternity an y store fa. Agus a cain am fi gra'r this is one of my babies. Sure. Sam sy'n eich groi choest. A ia gyda, chan i'ch offadur athrisyn, lonisyn, a sy'n brin ysdwydio'r math i ffigyd bleona, a chan sy'n loa, a yn tren i gyfan o'r sy'n ffain, gyma adrial i gyfan y laen yw. O, frawon, ja. Han Ni ysgrifennu mae ei. O, wel, y hoes i, as an ospel, so gag mi sgoleg si a blwn diag. Scha mi gwybod y VTB, ys don bleon o gom i ysgolior ys don losio. 17 and a half, a dorsech son. Sva giro haroi fijn train ik va fagin wat to van Nicholson wat de fijn pre-nursing a hat er mische kar gan hen gus chamis 3 te stechs da u tosch as a woon as a slunge schön an am
Na, se fer mi duine seichen de lepes rút an gan in Joschen. Sa an Joschen koppel ha an an Joschen toschen genne lepen. Sa an Joschen fast sues mos eventually var öder an skol var vi fein var meine av skole sin practical nurse tutor av vakin. Agus an as ro van hele mis makiver han anvor. Agus veitje tot ganje uppefne. Opprichen de gries rút an gan in Joschen. So var mensen daar met dagli en staan weg. Dat station. Ga mi glas go nu midwifery. So goed in te meer van jou. Raad mijn trainen. Ik ga hem hier zien al Axel Kathy Nicholson scalas. Ik moest gewoon hier, maar daar had je niet meer toe. Ga ik hun waschen of al alle aan haar. Le kisses. Daar hast du maar het dokun daar is gaat er dan flat. Ja was niet de loxie voor. 11:30 dan ga ik moest gewoon hier. Hoor ik zien. Van hospital piece waar we samen Helensborough van hospital van zien. Agus han ich von den Rine sag, weil sie doch gelaufen. Hoor ik zien. Von de station aan Helensborough gaan hospitals van Pisa. En je wist niet waar Russian echt waar. Zijn tollisch geleerd. Je ziet in Russian wie zijn midwives. Ham kas na lokale gulik bin gan ni sha ko en Russian cross toch woord goed schaar per scha dan mat sicher. Ach, briner schön. Ha ze kan nog een jokkel aan de zo heen naar de Warschau ook. Ik nou was is ik in goed bin gan huis gaan dus aan am goed doen jaks. De giet uit dat zien wou dat alle fall of dat er was naar gro. Dat is makkelijk reuze. Wat is dat er zo? Wat kan je nou zeggen gaan? Als kan je veel wat kan je doen? Speciaal. Wat speciaal dus oren maken ja. Als je zomertje wat hoor je mag, kan je verder wonen. Kan gaan 30 wel kunnen naar grote naar gaan 30 wel is oh wel maar 30 wel maken je gaan gaan maken je kunnen. Als ga pan een kursier wat in een crash niet. Hoe denk je wat je met heel erg aan de show? Wel, een traatje van een heel van keulen naar hier. Is wel, kan je kijken geen namen ze kan je wachten schiet. Kan je ook moet je maar die kan moet je rood, ja, kan je mal. Ach, waar als je naar hier chat kun je. Het wat trouwens toch je ooit, dus als een grok. Is of course. Wat heb ik ook? Wel, als je me, nog je me zo goed. Oh wat? Ja, schemes. Dus waar past dan jo? Waar past nou? Het is niet waar schoeien daar ga ik aan hem smeren. That's right. Dus riest wat scherp is nou. Wat ga je hecht kunnen gaan van ik niet aan het laatje tuinje weinig. Wel, kan je kijken geen namen zullen zien. Nou wat zo'n had ik kan ik niet laat. Als de huis tuin noord de koppel is dat voor ik even. Dat is een kerst, dat is een kerst. Ha makkelijk heb ik kisters van ik eigenlijk graag aan je kan je naar het zeggen. Maar zo'n is niet hier, wie is dat er kan je niet tussen niet meer kan zijn. Nou, kan je dat mag klootje wandelen in Rotterdam. Ha vier kan je naar mag kloot. Ha kan je naar van mijn kant zien dus je weet naar hem. Ha mijn kant een keer maar had. Ha wel shit heen toeristje ook ik hem heen wie zijn je koos. Nou maar wel buk. Ik is harmetisch kwaase van heen niet. Van heen gelaatjes gekomen ook. Ik is harmie maar hoog kwaas van heen was zo zien. Ik is ook met die maar had na hapen je met zo'n grote stuur ik of niet kwaas aan heen niet. Harmetisch keer is slow geworden. Maar we gaan plekken zien. Ach, ik kan je met maklood 4 gaan. Ach, moest je makkaula really scheren doen. Tegen de ware gaan. Ergens een isje. Oh, ga maar klootje. Als een groep in de zogeries. Als een kerst. Dat mag ik eigenlijk genau. Ergens heen. Was ik ja, als ze waren naar wat erachter, als ze gewoon naar wat zo. Dus aan zo. Ergens als je makkaula. Er met geen nuggets. Ik kan namens hier dan had ik het horen en ik heb steeds kan een glas in de school wacht. 1957 am smell. Ergens zo. Je voorstellen verder naar me weer. Ja, een kerst. Ergens gaan er met je gewoon arts waar ik ook keteraat en zo. Ach maar weer verse. Maar wat komt aan dat je? Ergens je makkelijk. En ik ga naar school dan had ik of course makkaula en heel. Ergens samen de glas in je daar. Doe ja. Revi. Revi, ja, voor gaan halen.
Agus, bí mi hónig gwn ach ein lys da hannig ag am ysgol, gwr o bonach bygydd. Fwy'n ag am ysgol as y roed fi am y wasg. Char o monach yd ffati. Ar o waith ffat. Rwy'n da cain amser mae un dwi'n lein a hannig ar hwrs fydd o'r ysgol haban. Gymryd at o'r beiclas gan ysgol haban. Fasyn smych gwrwysyn. O, fasyn. Sacrly. Wel, yr is gyda fat tor chlech gen o ac yn amsyn na chalawn ni, nach ro. Fa, sy'n ciarst. Fa. Chwyd byfw gan y slwg fe gata cosach yn y ywg. Ie, sy'n ymwneud dwyr, a. Ie, cosach yn y ywg. Sgwrsol o fasyn? Wel, chwyd byfw ar o'r cari hynna am y grydge. Ach yn ywg sy'n ywg ni'n gyrw cari hynny. Lys yn barach spes, so'n eich gan gawan y sabod. Y goi chorig. Yn ylwys o. Ach yn ywg sy'n habig yn hosig dyn i ffain cari hyns. Car park môr am ddech yn ywg sy'n Wel, ha cain agam sy'n fi sy'n i ffain yn ywg sy'n fan y ffwch bydd gaki. Morris Commercial. Fa baig ag eisiau gach tyf yn y sy'n fel pa sias gyn i gan y ffwch sy'n y fech drog yn ysgrifennu. Agus, na chans dy sy'n i dyn i ywg sy'n gada, mhoch brat o'ch gan i ywg sy'n fach. Ha dy ywch yn fyddi mor o'ch ystalt rhywbeth aint. O, fas i'ch yn cwri môr hen. Cwr efo, hanni Churchill. Dyna fas i'ch Churchill efo. Charwys ni cilwch o car gan i. Faiad yn rhaid i fias y chogwg. Agus fa cilwch o'r tigi gael, a rhoi cilwch o gan i. Y cwad o ddasau'r lagen ar nog yn y sio yr y fach. Mae'n sy'n tenw yn y sio ydyw. De, sios jala fa hagyd na dweud yn gan y ffarwrwys ffarwrwys sy'n yn y sio hynny. Wel, ham ysmynach o gymryd, na dyn i'n cwndor eisiau ro yw geiri sŵas at o'r bwy fôr at y fech. Smynach o gagys sialwch o faith yn tyl. So fa môr an chriast i'n ti'n michel o'n ei ho. Agus fa mynd gyn si sio, agus ma'n gael sio na'n ciawst son i'n si. Ydw fi gyfo ac yn y dol siesg. Fe gyma fahad am eich sŵas pan i get y glas. Hych alam gwnnwch i. Agus fa Cotrine chalam gwnnwch i anna hyn. Agus sy'n un y fynt. Fa bo eich i. Agus ydw fi sy'n i ffeimwch eich boni. San sŵas sy'n i fynd i dol. Fa rwtig yma hymych i'l Cotrine chalam gwnnwch i. Hwg bwy am y fehe. Agus sors ma'n y feig ag iwl an hyn lysed na geilid i grwt. Fa eich o snogs cho gras for agus gata hal ag ych oi. Si criast i seliad y fynt. Agus bychyn am fydw gan hyac. Agus ac ein am yn eich ffesgyr siof am i iawn. Agus fa hahad as y lebi. Calam gwnnwch i fa eist yn dwrs. Agus hwt i si am y hyn y grai. Agus mae gefys y mahad. Ffrygda gymyl wawn. Sief calam gwnnwch i'n iawn mewn i. Dyn iawn. Geef me je. Fa fijn cofwrs toch frisse weet ik erop. Als ze wat Cotrine blauw in de ba, dan zei ik ja, ik heb misschien brein in heen. Dus Cotrine hoe ik gewoon shallow met dat kuisje. En waar ma. As gialch, an ik zeg groot is gialch, het gewoon maar is gialch met de heen. Dat we naar dollar nog zo'n winnaar kan nog niet. Het gaan jullie zeggen wel vieren. Gaan je kennis toch gialch? Gaan jullie dat betekent je een geof nog dat je vaker triachstel slechts zo'n winnaar. Graag je ook een torfee na je gaat je een weg verschoten. Agus zo'n vlachtige aan de Camley Bank Avenue. Agus chopbug ac ywys dweud fiocl o'r gynnig ydyn ni chael i araf. Agus se ferrele was y fflach delwag at yr answys. Agus na ffeich gyda nawn dyn ac yn cwtig yn dohin ysdiach. Gymig y ffach et frysgat yn agus gyrrych o fwy o fflach gan y fflach del. Siach na chrw cael ac ywys dweud. Fel sy'n ciawr. Wel, am ydyn ni'n efennig am sain og yn oed y dyn ffyr. Yn cael chi'n am y dyn. Fwy mae sy'n ffalwch. Ffalwch rhyw amser. Wel, se ferrele was y fflach passion i fwcht y fasyn. Gaan de pictures dat hopelijk ze vacu, at ze was training is aan de winnaar minister. Ja, zijn hier in zijn. Zijn vier. Hoe is in train? Achterlijk reis van misschien nog eens het nog een coaching. Of een nauw zoeken zat het al vrij nauw van een presket het huwelijk. Dat is een man. Gaan elkaar moesten plakken was een jager te sturen gewoon zo.
O, wel, was sy'n mwysyn hyn. Char o tor agin. Char o tor agin i jyr. Fan un agin sydd wedi gwybod as y fanc. Char o tor agin. Ydych ag asyn. Agos mwysyn hyn. Ach, ylysyd, ba i'n doch ma'n hydig dyn. Ha cain am ydych asyn i fwn i jyn yn hwyswch. Fyr Alistair MacDonald. Agos Siennadd Hugh Ferry ar y munud oedd an US y high free. Yn ystod nhw. Agos han i ga. Le poc up yn hat y dŵl. A suas ha mae gain ha suas ysdeir gwn y fasyn as on the first floor agos poc yn hat sy'n cael o'r asyn ni. Agus sé chéit a meidir chalúir ich ffyrwch chi ac y bawn ysteyr belan giawn ag anam eich mynd y betrai As yn iolwch o slachi lachi gwydjo. ac yna yn ffegad charid yna fan a finish o gwydioch y graram gyr ymwytrap o ddad gyro sy'n sgynnig eich belan le broch trwy'n fan yn daras. Sure, Van wijs nog. Pwy yw hasio ddasyn eisiau rhyfach? Cwrdd eisiau colwch o fi ddasyn rhyfach? A sy'n na blion chi'n y fall off. Ti nog meer van jou. Ach, en jullie, je mis me gra. Wat mis je siapel moet je kan een grosse post. Je staat wel je kan een niche. Maar ben niet zo. Agus ha gynno loch o ddeir I suas anna I ho, bydd na chali olus agam, na sair. Ar na blion I chyn o fan hyn. Sa mi gywn drang sy'n. Ach sé negin I sy'n, sé bydd si olus I ddwyr, mi of course. Sa ma mi cwm ar gael asyn I ho. En hasyn I cwydyn nhw, fasyn I ffa suas, fan y fa bw ag belan, fi gyd o'r mafwt yn gan yn hyll. Agos fa siwrs dy fi fygas yn hyll. Agos fa dyn I mach sy'n sych, dyn I tyn I yw'r I fax, ac ein am sy'n stydio'r wag. A tyn I facht ysgyd, lít, ydyn neu, yw'r I fax. Agos fa dyn I mach sy'n sych, ac am ygyn hyll, fad y la. Ach, hanw, han ysgyd dyn I'n hars ma'n haiad cwyd. Agos gada yw'r mae hat o tranc. A hwlt yn I gobyd, hwlt yn I mwys. Han I sy'n dyn I. Gwyt sy'n cymal oed, ha ymwyd o'ch rwdawn nach dy hwyr sy'n ar y sio yn diw ach ddas am ysyn taith fawr hwrt gan nisio. Cos yn fyd yw'n o'ch sio yn y gyn, dy glwch dŵch ysyn, yn dras dy bian eich dy gyn, achos yn lahi na rhwng bian bwylwch eich o'ch dy gyn, cyn eich cwrs I facw sy'n colwch yn y sio nid efo siw ffas, ys am ysyn taith fawr hwrt gaif. Agus gyda'r af asleha o'ch o'n echtri, ach am y dian ysyn, agus am y doch ysgeisio, Ac yn dweud, sbig ati fos yw cwmwyd sio, gan chord sydraif, sialagyle yr echtri a sgydde. Agus ham yn och dan nhw'n gynnu fi ffadau, gymys i ni ddall le cwmwrag gysgialwch gynnyle. Mae siwnt leif yn drasta.